Salom, saloma hubat haganupan, jana horas hubani haganupan, Bapa, Inang, nama poso, sekolah minggu, orang tua nami lansia. Jana selamat hari minggu mahomani hubata haganupan. Malas hurta, halani ipasu-pasu Tuhan opehita, jorgit, das bani panorangon, bohita ulakon pajupah, pakon Tuhanta, bani mingguta sadarion. Gorani mingguta aima, minggu patuluhon, dop epi panhias, janah topik ni mingguta sadarion aima, dear layak ni naibata, na paluahkon. Sadarion, ibahin dahuma pandidion hubani ni ombah ni kuryain, na ibu bahon Bapak Pendeta Jemiraya saragi sumbayak, janah hanami makatahon, selamat mandihuti ibadah kebaktian mabata sadarion, hubata haganupan, jemaat GKPS Padang Bulan, sektor sadanari, das hubani sektor onom, pakon haganupan GKPS, pakon nelang GKPS, naman dihuti ibadah sogoton bani sap ianan. Paima rohita hulobeni na ibata, bani ibadah ta, ibadah nami panorang bata ganupan martonggo merasa sahalak, mangundoskon dirita hubani Tuhan, martonggo hita. Amin. Riap mahita jongjong. Pasir hita madirita, lahu mamuji, pakon pasangapkon Tuhan in. Ibagas gorani nebata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondina pasing, sitopa langit, pakon tanah on. Amin. Hutogu-togu dosi dea, marhite tali hidup ni uhur, marhite panrahut holong, audo napahapukon pasangan bani takuluk ni sidea, hupaunduk do diriku bani sidea, anjahu bere do sidea mangan, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan Yesus Kristus, Raja nikuriain. Maka tahun terima kasih doa nami hubamu, halani doma ipatalar jana ipajonam ham hatamu, itongah-tongah nami, gabe marianan hanami ibagas haliharon. Dopakon ham mabohimu in humben nami, ase pasing jana lambin totap haporsen nami, anjah ondos hanami huhaluahon, apa hagluhan nasa dokah ni. Amin. Hundul makuria mandoding mahita. Ibagas malas niuhur, mar megah-megah roh mahita mamuji Tuhan. Naibata, nama nopahita, nama mbere haganupan, na perlu bata bani goluhta. Ambilan kon hita ma iya, marhita doding ta, mandoding kita humbani haleluya nomor onom, ayat sada, ayat opat, ayat walu, pakon ayat sia, dasubani ayat 10. Oh
ayon halani dosain, irik do holong mu tong-tong, mangidah ganupin doding kon hita ayat sia ayat 10, laho mangindo hasasapan di dosa hita. Riap ma hita jongjong. Martonggo ma hita, sopot kon hita ma dosata, hubani Tuhan nebata. Ham Tuhan nebata, si mada sagalana adong, si boto haganup, anjah nebata papitor. Ya jadi ham dohanami, ase mahamalas kon pasu-pasu nadop ipandos ham hubin nami. Tapi gati dolang iha sonangkon hanami si bereberemu, jana ia jam kon hanami do gogo, pikiran sonai akhir age uhur nami sendiri, laho mansuhuni sura-sura nami. Jajat na hurang podas do panghap nami martambah sinyadongan, gabe ipindai hanami parhiten nasoti badalan ni. Lang homai pakai hanami panorang na binremu in, ibagas gok tang jawab. Gati dolole hanami, laho mangindai ham, halnya maparaya arta nasatna lao salpuin. Ham Tuhan, mar pangulaki mauhurmu mangindah ganup dosa, pakon hajahaton nami in. Hartuki ham mauhur nami, ase ulang inut hanami be mangkurjan dosa, pakon ganup na jahat in. Topa ham mauhur mayu marhite tunduimu, ase tong-tong hanami manggoluh ibagas hapitoranmu. Ibagas Kristus Yesus si paluhain, sasap hama dosa nami, anjalau hama tunggu nami on. Amin. Tangar anja haprosen hitama hatani nebata, bagah-bagah pasal hasasapan di dosa. Doma upasisi salahmu songon hombun, anja songon hombun manorap dosamu, mulak maho hubakku, ay ahudo manabusho. Ibagas holong nebata, doma isasap haganup dosata, hani ay pataridakon hita ma tanda-tanda ni parguluhan na bayu. Hasangapon ma baninebata ibabo, amin, hundul makuria, mendoding mahita. Terpuji ma Tuhan, nasa itong bagal holong ni hubata, janah manasap dosata, sanga roh tong hita mangindo hasasapon di dosa hubani. Doding tanah mangihut ay haleluya 137 ayat sada ayat 4 pakon ayat onom. Nini sadokah Jesus kin makasumani au maporus holso-holsokin buai pe itanhon na manggopangi au iya do naman ramot kon au. Doding kon hita doding ta. Maka sumani
tong naso marhinggat indoding kon hita ayat napau nomhon. Mandoding hita use, haleluya nomor 54 ayat sada dasubani ayat 2, jana sanggah mandoding on, roh manasiam nasiol padidihon. Doding ta haleluya nomor 54 ayat sada dasubani ayat 2. Nasiam hasoman nasihol padidihon dakdanakon. Tangion nasiam lobe hatani Tuhan Yesus na tersurat bani Matius 20 ayat 10 dasubani 20 nama katahon. Doma ondos baku sagala kuasa na inaguri atas apa na itanohon, laho mahanima, podai hanima masagala bangsa, ase gabe susian kusidia, anjaha, didi hanima masidia, hubagas goran ni bapa, anak apa tondui napasing. Ajari hanima masidia, makorjahon sagala, nado putitah kon banima. Bani Markus saplonom ayat saplonom, ia tahun Tuhan Yesus dohoma. Na porsaya anjaha tardidi dapotan haluahon, tapi na so porsaya hona uhumdo. Ase tonah apa perintah ni Tuhan Yesus aido nani dalam kononta bani panorangon aina tardidi ibagas goran ni Yesus hubagas hamatian nyai do ia tardidi janah nadup tartanom do ia rapakonsi asesongon Kristus nadup pinapuho humbani namate marhite hasangapon ni bapani, sonai mahita, nadup tardidi, mardalan ibagas goluh na baru. Halani hubagas sada tondui dohita tardidi, gabe sada badan dohita ibagas Kristus, na tardidi, marulih bani hasasapan ni dosa, pakon manjalo si bere-bere ni tondui na pasing. Bani nasiam, pakon bani anak nasiam do baga-bagahin. Ay tersurat do bani Markus 10, ayat 14 beda subani ayat 10. Paturut hani mama danakin rohu baku, ulang pandang hani masidia. Ay bani halak si sonindu, harajaon ni naibata.
nasitong do hatakon banima, nasomanjalo harajaon ni bata, songon dadanak, seng anjay masuk ia hujay. Jadi irohop masidia, anjaha itapehon matangani bani sidia, laho mamasu-masu sidia. Anggusonai, saksihon nasiamma hapor seon tain, rapakon kuriaon, riapma hita jongjong. Saksion hita maha porsayon tain, songon na sinaksihon ni haganupalat na porsaya, bani sap tanohon. Au porsaya bani na bata bapa, pargugo na sotarimbang, na manopalangit pakon tanohon. Au porsaya bani Jesus Kristus, anak ni nebata na sasadain, Indo Tuhanta, na ditubukon si Maria, sangganape haliaban, marhite tundui na pasing. Namanaron na parngit, bani panorang ni si Pontius Latus, iparsilangkon, mati anjay tanom, turun hunaguri turu, mula manggulu humban, bani ari patuluhon, naik ku surga, anja hundul isyamun ni na bata bapa, pargoguh na sotarimbangin, hunjay maya mula magira, laho manguhmi halak na manggulu, pakon na dop mati. Au porsaya bani tundu na pasing, bani kuria parsadan na pasingin, parsaoran ni sagala na mapasingin, bani hasrapan ni dosa, bani parpunya kula, pakon bani haguluhan na sadukan ni dokahni. Amin, hundul ma kuria. Doma itangar nasiam hata ni nebata domu hubani pandidion, janah doma homa, isaksihon nasiam hapor sayon tain, ase sonari balosin nasiam ma sukun-sukunon. Ipindo uhur nasiam do sonari, didion dakdanakon, hubagas nahina porsayaon nasiamai, ipindo uhur nasiam do, rado nasiam mamboban, janah marsuru iya hugareja, laho mangguruhon hata ni naibata, ase gabe paguri na mangguluh iya, bani Tuhan Yesus Kristus, rado nasiam, rado hanami, rado nasiam mangajari, mamudahi, pakon pauliulihon hapor sayaon nidak danakon, ase ibotoh, anjaha, ihutkon sidia hata ni naibata, rado nasiam, rado hanami, bulat nihun nasiam do, mangundos kondak danakon hubani nebata, pakon mandalan kon pangakuan nasiamai, bulat ni uhur nasiam do, bulat ni uhur nami do, ase namarpadan do nasiam sonari pakon nebata, ilobe-lobe ni kuriaon, sai bujur manasiam, mandalan konai, anggo sonai, didihita madat danakon, maronjolan, hubani nahina porsayaon tain.
Edion Yoel Simarmata. Ham Edion Yoel Simarmata. Hudi di maham, hubagas goran ni nai bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui napasing. Amin. Sai parortonai batamaham, humbani parmasuk menari hubagas harajoni, rosi sadokani dokahni. Amin. Mandoding hita. Mandoding hita use, haleluya nomor 55 ayat 6. Martongko mahita. Ham Tuhan ni bata bapa nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami, doma yondos kon hanami danakon hubamu. Porsaya doha nami doma ijalo ham iya, gabe anakmu marhite pandidion napasingin, ase masuk ia hubagas kuryamu, anjaha gabe pagori namangguluh itanohon jana panian bani haguluhan nasadokani dokahni papasing jana pasu-pasu hamma iya ase mangguluh magodang anjaha matoras ibagas hapor sayaon hubamu maido ma uhurmu bani nama toras ni danakon pargogohi jana ajari hamma sidia manogu-nogu danakon hubamu aserap sidia parsimada bani harajonmu. Amin. Hundul ma nasyam. Salum mabatah ganupan, nasiam Bapak Inang, pemuda nagi homa sekolah minggu. Selamat datang, selamat beribadah. Atap ijape hita mengikuti ibadah live streaming Hun Kuria GKPS Padang Bulan. Kuriain makkatahon selamat ulang tahun. Hubani Nasiam nama ulang tahun mulai tanggal 10 aluh das subani tanggal 24 Januari 2021 Aima naparlobe Bapak Abraham Damanik 10 siah Januari
Bapak Yan Rudi Saragih, Bapak Jan Rudi Purba, Rio Edward Sipayung, Ari Yan Preyer, Ardela Joycelyn Purba, Andrevan Mediko Purba, tanggal 20 Januari. Bapak Jan Person Sinaga, tanggal 21 Januari. Bapak Jan Harapan Purba, tanggal 22 Januari. Rangga Saragih Munte, tanggal 22 Januari. Inang Situa Tiarmida Boru Purba, 23 Januari. Inang Winda Boru Purba, 23 Januari. Selamat ulang tahun Ma Bani Nasyam, panjang umur, sehat, hidup berkelimpahan, diberkati Tuhan Yesus. Ting-ting namasa apakon nasihol si pamasaon. Hubani hita haganupan, secara khusus hubani majelis jemaat, atape situa, aseman dihuti pembinaan majelis, aima namar tema penggembalaan Jumatanganan. Naya dongkon hita bani hari Kamis on, pukul 10.30 WIB, marhitehon ni Jum, nailayani Bapak Pendeta S.A. Girsang. Poripe ihatahon secara khusus hubani situa, tapi boido hita paguri kuria mandihuti, aselambin iarusi hita, tugas tanggung jawab nina persayain. Sosialisasi tata gereja hasil sinode bolon, yadongkon hita do kuria GKPS Padang Bulan mengadongkon sosialisasi tata gereja dan tata laksana GKPS na yadongkon sadarion pukul 15 WIB marhitehon ni Zoom meeting na ilayani Bapak Pendeta Resort, Pendeta Jemmy Saragih. Pandidion, songon na domma isaksihon hita nokkan, adong do tardidi sa halak niombah bani sadarion, aima niombah ni Edward Simarmata, tonggon hita asimar bagal, danakin ibagas hapor sayaon hubani Tuhan Yesus. Laporan pelayanan 2020. Halani sihol adong konon sidang jemaat, napangindo hubani haganupan seksi-seksi, panitia pembangunan KMB KMS, tupuan ase mambere laporan nibe hubani PMJ, sadokahan tanggal 7 Februari 2021, halani adong kon hita, rapat evaluasi atap P sidang jemaat bani tanggal 14 Februari 2021. Pangapohon kuria, siluk kebaktian minggu sadarion, bahenon do pangapohon kuria, hubani anggota kuria secara khusus, Aima Nasyam keluarga Hengki Damanik, Patriadi Pandiangan, Januari Seman Purba. Hubani na mewakili seksi-seksi atau pediakoni sosial ase rohmah holi siluk kebaktian minggu. Dak danak tubuh domma ilayak-layakon Tuhan nai batasa dan niombah aima rindu atene kembar hubani keluarga Denny Fernando Sinaga, Inang Monika Tinambunan, sektor Onom, bani 5 Januari. Sehat do dak danakai naigi homa nama torasni. Napangindo hubata kuria GKPS secara khusus, atap hita naman dihuti live streaming on,
halani semakin naik do mertambah na positif COVID-19 secara khusus di Kota Medan na pangindo hubata haganupan ase tetap mahita waspada, tetap mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, anggolang perlu lang pala hita keluar, janah hindari hita ma kerumunan. Na pangindo ase ulang mahita homa memboban atap pe sada naboy ipake virus menyebar virus hubani hasomat tanah legan. Aima singat-singat humbani majelis ase idingat hita bema ai hita namang nangar ting-ting on. Parduitan domma adong bani ting-ting ta bodo itorih kita bani hapeta atap adong nahurang torsa atap nasilap patugan nasyam hubani PMJ secara khusus hubani bendahara Kuria. Aima ting-ting ta sadarion untuk lebih jelas nih bodo itongar ididah kita ting-ting ta bani habet tabe. Terima kasih martonggo mahita. Tuhan nai bata Bapa nami nih ibagas Yesus Kristus Tuhan gok malas nihur hanami bani sogoton halani mangahap hanami idok pakon holong muna saya terus makasomani hanami ibagas nasa mingguon haganupan lahuan nami boi horjahon hanami ibereham homa kesehatan huban nami ibereham homa huban nami pasu-pasu haganupan in Tuhan lang halani gabe nami diar layak nami tapi mangahap hanami idok pakon holongmu halanin patut hanami mamuji pasangap konham apakon martarima kasih Tuhan sada nyombah bani sogoton tardidi aima nyombah ni keluarga Edward Simarmata mamasu-masu maham hubani keluarga on ase lambin berhikmat bijaksana ibagas nama rorot pabegal kon nyombahin asimar bagal ibagas hapor sayaon hubani Tuhan Yesus. Nagi homa Tuhan adong piga-piga nasihol laksana honon nami ibagas mingguon. Baik piai acara pangapohon siluk kebaktian minggu. Nagi homa sosialisasi tata dasar apakon tata laksana pukul 10.05 WIB. Nagi homa pembinaan bani hari Kamis narohon. Haganupan inali Tuhan hubamu yondoskon hanami. Asehama mapargogohi hanami haganupan pagori kuriamu. Ase boy idihuti hanami ibagas nadiar. Terlebih ale Tuhan Bapak Pandita napadaskon haganupan marhitihoni ceramah baik pihak pendeta Jemi Saragih apakon pendeta Esa Girsang hamak kasomani memberi hapentaran memberi kesehatan guguh asibu ipadas romban hubani harosuhmu nagi homa Tuhan adong danak tubuh kembar sada pasu-pasu malas nihur hubani keluarga halaniin ale Tuhan mamasu-masu maham hubani keluarga Fernando Sinaga apakon boru tinambunan asimar guguh berhikmat bijaksana si dia ibagas napa godang-godangkon merawat danakin. Terima kasih mabamu Tuhan nagi homa pagori kuriamu atap ijape hanami Marianan mandihuti live streaming on atap adong naboritan kurang sehat magin-magin ondos bamu masih dia Tuhan parguguhi ham asemar guguh si dia ibagas nama naron tantangan atap pe nabori niin pasu-pasu ham tambar naipake asemar hitihon ni tambar
dapotan gogoh na bayu, dapotan kesehatan. Terima kasih bamu Tuhan, nagi homa hasoman nami. Adong piga-piga hasoman nami na tertular COVID-19. Tapi mar terima kasih kanami halani mar gogoh dosi dia, mar hitehon ni idop ni uhurmu. Hubamu mayonoskon hanami si dia Tuhan, asyamma terus mamasu-masu tambar na ipake. Hamma homa mamasu-masu si dia menambahi gogoh apakon kesehatan. Ase lambin tambah gogoh di si dia ibagas na menghadapi berbagai serangan virus, terlebih virus COVID-19. Hubamu mayonoskon hanami si dia Tuhan. Atap ijape si dia bani panorang on, paingat ham homa si dia ase tetap si dia martarima kasih. Mamuji pasangap kon ham, bersyukur halani idok pakon holongmu. Nagi homa ale Tuhan hasoman nami. Atap ijape homa si dia, atap nadong na mulak kuhuta. Antar kota atau antar provinsi, hubamu mayonoskon hanami, asyam homa masu-masu, asih haganupan kegiatan, naihor jahon sidia, pitah nala homa muji apakon pasangap kon ham. Terima kasih mabamu Tuhan, sihol lanjut konon nami acara nami on. Mangelek hanami hubamu asyam masu-masu, aseboy acara on ibagas nadiar, pitah mamuji pasangap kon ham, asimar hitehon ni acara on, haganupan pagori kuriamu, mangahap kon idok pakon holongmu, mangahap kon pasu-pasu na humbamu. Terlebih pendeta nami napadaskon ambilan nama diarin, hubamu mayonoskon hanami iya, ham mangajari, maparmaloi, mapargogohi, mamberehon hapentaran, asibudas, ambilan nama diarin huban nami, ibagas natorsa, janahin ma mengubah sikap hidup nami, anjanahin ma homa pasu-pasu huban nami. Sadar hanami Tuhan, galek doha nami, pardosa doha nami, sahalinari, ampuni hamma hanami, pasusi hamma hanami, asetalup hanami mamuji pasangap kon ham, asetalup hanami manjalo pasu-pasu nahumbamu. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus, hanami doma martonggo. Amin. Paubaham uhurmu Bapa, paubaham uhurmu Inang, paubahita uhur taale, porsaya mabani Yesus ay indo sirahanan, jana ase dapot hita hasonangan. Doding kon hita, doding taon, haleluya nomor 300, ayat sadada subani ayat 3, lau pasir-sir kon uhurta manangar ambilan na binobani juak-juak ni.
sombah hita ma Tuhan ta. Abakon ma nama pasing, gabe galangan ni goluhta bani Tuhan ta. Halani harga ita itobus, kon hita ayat tolu. Dameni nebata na mangatasi haganup paruhuron, inma manramot kon uhur apa pikiran na siyam, ibagas Kristus Jesus. Amen. Hitaganupan Korea na hinarga ni Tuhan, imasuki hita minggu patuluhon dop Epifanias, hata ni nebata nagabi ambilan bata, tersurat bani Jona tolu ayat sada dasubani ayat 10. Jona bindu tolu ayat sada dasubani ayat 10. Sonon ma ia tahun. Ambilan ni si Jona in Ninive apa pakorhonni. Dopai Roma usehatan ni Jahoba padualihon hubani si Jona sonon. Bikat maho laho hutan Ninive hutan abulonai anjaha dilohon ma ijai hata si patugahon kuhubam. Jadi bikat masih Jona laho Ninive domu hubani hata ni Jahoba. Hutan nabulon tumangdon Ninive ay tolu ari mardalan bulakni. Dopai ipu kasi Jona ma mardalan ibagas huta ay parsadarian. Idilohon ma 40 ari nari mando jadi manrorong ma Ninive. Jadi persaya mahalak na Ninive banine bata. Iting-ting konsidema use ase marpuasa. Jadi marhio guni be masidia. Humbani halak na magodang rosi na etek-etek. Dopai das mabarita ay bani raja ni Ninive. Jongjong ma iya humbani paratasni. Itanggali ma pakaianni. Isorungkon ma baju guni. Anja hundul ma iya bani abuan. Dopai isuru raja ay ma na marting-ting pabuahon Ninive. Songon na pinarentakon ni rajain apa hasoman ni na sangap-sangap. Jolma barang pinahan, lombu barang biri-biri pe, seng buli, mandai atap ahape, seng buli manggagat, bah pe seng buli inumon ni. Maningon marhio guni haganup, jolma atap pinahan pe, anjaha gogobe dilo-dilo bani Jahoba, anjaha ganup jolma, maningon mulak do humbani dalani na bajanai, apa humbani hagedukan na hinorjahon ni tanganni. Ise mambotoh andohar marpangulaki uhun ni Jahoba, anjaha isol-soli dirini, isalpuhon pargajak ni ringisni, gabe seng magohita. Jadi, dop ididah Jahoba, pambahenan ni sidia ay ma namula kay sidia, humbani dalan ni sidia na bajanay, gabe isol-soli na batama dirini, pasal hamagon
na nilumbahon ni si bahenon ni Bani Sidia jadi sengbe saut ibain si Barjaima dasni. Salom mabatahaganupan secara khusus na siyam paguri ni Kuria GKPS Padang Bulan na beribadah bani iyanan na siyam marsada-sada. Bani minggu na salpu ambilanta ay sonahan na tanail ay gabi halak na persaya. Marhiti na ibu bayi Hasomani ay si Filipus. Laho mangirikon Tuhan Yesus. Agepe bani mukahni Nathanael lang persaya. Bahasa adong halak atap hutan Nazaret na etek-etekay roh hunjai nama dia. Nathanael tidak percaya. Ada pribadi yang datang dari sebuah kampung kecil yang bernama Nazaret, atau dia tidak percaya Nazaret itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Tapi hita genupan dop kosi marsahab Yesus subani datang dan lihatlah. Ijaima terjadi proses perubahan, ijaima terjadi proses kesadaran baru, pengenalan baru bahasa Tongondo. Tidak ada yang tidak mungkin, langadong nalang mungkin. Seng boy mapas uhurta, mangidah hal-hal naetek. Seng boy mapas hita, mangidah halak nalegan, huta nalegan, halani, nai bata, boido mamake nai tek-tek, boido mamake yang kita anggap kecil, kita anggap rendah, menghasilkan sesuatu yang besar na luar biasa itong-atongan ni perdalanan ni Goluta. Kuria na hinarga ni Tuhan. Ternyata gabi persaya ay dop kosi rohita setelah kita datang dan melihat dan kita percaya bani naibata bani Yesus Kristus nama nandai kita songon Yesus ay nama nandai Nathanael. Ternyata itu tidak cukup. Langsung kupai membahen hita ra tetap persaya nalaho manangar parsuruh ni naibata bani Goluta. Janah aido naigambarhon marhite buku Jonathan atap bani bahasa Indonesia Yunus. Yunus doma mambotoh isedo naibata. Yunus ay mahala na persaya. Na ipalar naibata laho padas kon singat-singat ni naibata hubani halak Ninive na manggulu domadaw humbani harusun ni naibata. Tapi hita haganupan Yunus atap Jona tetap berpikir manusia. Tetap do ia berpikir songon jolma na biasa.
AGP selaku halak na persaya ia, ketika ada beban, ketika ada tugas, ketika ada pergumulan, ketika ada persoalan, maka secara umum selalu muncul pikiran-pikiran i tongah-tongah ni guluhta, i tongah-tongah ni uhurta nalaho membubat sada keputusan. Adong dohalak izin idopak konni hamaholon, izin idopak konni pergumulan, persoalan, horja naborat, horja yang berisiko. Adong dohalak mitor iatasini pergumulannya. Tapi adong dohoma halak nalitun humbani pergumulanai, nalitun humbani pandilonai. Tapi adong dohoma halak yang diubah marhite pergumulanai. Hita ganupan na hinargani Tuhan, anggoy basa hita mamukah bindu pertama secara khusus bindu paduaon, buku Jonaon, ijay takas do ipatugah, ketika sangga Jona menghadapi pergumulan, pergulatan ibagas uhurni, bani na idilo na ibata ia, ase maporus Ninive, laho padas konhata ninebata. Dia tidak mengatasi pergumulan lain, tapi litundo ia humbani pergumulan, litundo ia humbani pandiloon ninebata ay, parsuruh ninebata ay. Nini bahado analisa mase Jona litun tidak mau melakukan apa yang dikatakan oleh Allah. Mungkin na parlobe boy do mitortubo ibagas pikiran ni si Jona, halani iboto ni bangsa na bagal do Ninive, bangsa yang juga tidak takut akan Tuhan, bangsa na lang mabiar mangidah Jehovah, maka pekerjaan padaskon hata Ninebata, singat-singat hubani bangsa Ninive humbani Ninebata, ay masada pekerjaan horja yang sangat berbahaya. Rado holi ia itakap ibunuh dan lain sebagainya. Boido ay mambahen gabe tubuh alasan bani si Jona litun. Napaduahon rado ibagas pikiran ni si Jona, paturut gilah bangsa Ninive ay bois yuhum na ibata. Boido koma terjadi nasonayay. Bainahay palar na ibata bangsa Ninive ay adong pe bangsa naligan na bujur. Ijon mungkin tubuh mas sikap sifat egois keselamatan. Ijon mungkin boy isandingkon hita hubani na sinobut fanatisme keagamaan yang berlebih bani si Jona nalang makarusukon halak naligan dihut malua. Ia maroso pita dirini hasa malua. Napatuluhon boydo mungkin alasan ni si Jona litun lang ra mambalosi pandiloon ni nebata na parlobi ay halani maborat tu panghap ni horja ay. Beban itu terlampau berat baginya.
sengtar horjaon ia ai, maka dia melarikan diri dari panggilan Allah. Kuriana hinar geni Tuhan, anggo ibasa hita terus ayat 2 ai, ternyata anggo doma naibata sihol mamake halak, anggo naibata doma sihol mamake hita, lang adong jalan keluar bata, selain makorjahon. AGP isuba si Jona litun humbani naibata, marhitin na mengubah arah tujuan ni aturan ni hu Ninive gabe lao huhutan nalegan, aturan ni hu timur gabe berangkat hu barat. Ternyata Allah selalu punya cara laho membahen pelarianta tanda kutip menjadi terhenti. Janah berita tentang Jona atap Yunuson doma sangat populer bata age bani anak-anak sekolah minggu. Ya. Ija marhite kuasa ni nebata, lakah ni si Jona berhenti marhite na ibondutkon deke bulun ia. Tapi hita haganupan peristiwa ai patubuhkon kesadaran keinsapan bani si Jona. Anggui bahasa hita bindu 2 ayat 3 dasu bani 5, ninima dilo-dilo duau ibaga sasosakan kuhu bani jahuba, jadi ibalosi duau humbani bituhan ni naguritoruh do dilo-dilo au, itangi honham do soraku, igijik honham do ahu hunabagas, hu tonga-tonga ni laut, gabe inggotibah do au, ganup umbakmu apa gilumbangmu, mardalan ibabohu, anggo au, doma huatahon, doma pinabali au, hun lobe ni panonggormu, sonahama bui au use makawa dopak rumah hapa singonmu. Si Jona sadar bahasa pelarian niai mendapat hukuman humbani Jehovah. Penolakan ni hubani pandiloni nebata, nadop idah ni kuasani, itu mendapat hukuman. Bahkan bani ayat 5 ya tahun, doma pinabali ahu hulobe ni panonggormu. Ada kesadaran, ada pertobatan, adong perubahan, marhite pengalaman hidup, marhite hamaholon na idopakon si Jona. Bani mukani marpikir si Jona akan melarikan diri humbani hamaholon yang telah diserahkan Allah kepadanya, kepada pekerjaan yang berat yang telah diserahkan Allah kepadanya. Ternyata dengan melarikan diri dari jalan Allah parenta nene bata, hamaholon naligando usejupani, ijai matubu kesadarannya. Ternyata hamaholon ai maningon do totapi do pakon hita, anggorapa kon nai bata hita, pasti do hita mangasup. Halanai hita ganupan. Teks niambilan tau. Ibere use panorang hubani si Jona. Pandilon na padua halihon. Ase padaskon hatani naibata. Hubani halak Ninive. Bikat maho. Laho hutan Ninive. Hutan na bolon ay. Anjaha diluhon maijay.
hata sipa tugahonku hubam. Kesempatan selalu ada. Holong ninay bata ay sonay age gila ninay bata ay selalu diperbaharui. Halani memang hita haganupan na hinarga ni Tuhan. Target ninay bata bani diri ni sandiri ay ma paluakon haganupan halak. Ay do misi besar ninay bata itonga-tonga ni gulu taage itonga-tonga ni dunyon. Lau paluah kon. Lau paubah kon. Lau paguluk kon. Lang lahu mambuiskon. Songon pikiran awal ni sejona pasal halak Ninipe. Masih pala marpangulaki uhur nini bata hubani si dia. Ibuiskon gilah lang pala ipasingat-singat. Tentu hamubaon uhurai kesempatan laho paubah kon uhurai berada jana ibagas rentang waktu do. Halaniai age singat-singat nini bata hubani halak Ninive nasiol ipada si Jona aipe ibagas rentang waktu do. Nini bani ayat 4 hari nari mandu jadi marongrong ma Ninive. Hita ganupan memang tak kasih sobut bani teks niambilan ton sebuah angka. Sebuah rentang waktu aima 40 hari nari mandu. Pasalon kuriana hinargani Tuhan, hari bani bahasa Yunani ipake do marhiti dua istilah, dua bahasa. Na parlobe ai isobut kronos. Jadi anggodong Alkitab Perjanjian Baru di dalam bahasa Yunani, anggo hata-hatani kronos ijai, itu berhubungan dengan detik, jam, dan hari. Jadi detail do iya. Tapi anggo waktu naipake katanya adalah kairos, itu bukan sekedar bicara tentang rentang waktu. Tapi itu sudah masuk kepada hal di mana ada waktu yang sempit dan waktu yang sempit itu harus dipakaikan, dimanfaatkan. Jadi bani teks on, AGP bani perjanjian lama nama make bahasa Ibrani, tapi dalam konteks bahasa Yunani, 40 hari mando itu sebenarnya mengacu kepada kata kairos. Ija ada limit waktu yang kritis, yang sangat sedikit sekali, yang harus dimanfaatkan untuk mengubah diri. Jadi waktu adalah kesempatan mengubah diri. 40 hari aima panorang mengubah hapor sayang. 40 hari aima panorang bertobat paubah konuhur. Janah aidon naipadas
hubani halak Ninipe. Jana hita ganupan anggoy lanjut kon hita ayat berikut ni. Ternyata halak Ninipe dop ko si manangar manjalo hata nini batana ipadas si Jona terjadi hamubahon niuhur bani sedia. Sama seperti si Jona na berubah juga hatinya mau melaksanakan perintah ni naibata. Terjadi pertobatan. Hita ganupan doma mungkin gati itangar hita pertobatan, ya, metanoia, nehem bani bahasa Ibrani, repent ibagas bahasa Inggris, itu sebenarnya ingin mengatakan doma sopat hita laho hubani arah nalang tujuan pertama. Isuruh hita mulak. Songon si Jona. Sasitong ni Huninife do ia isuruh. Tapi huarah naligan do ia borhat. Maka pertobatan Jona, nehem, metanionia, ripen ni Jona, aima, dia kembali dari arah yang lain, tujuan yang lain, kembali kepada tujuan yang semula. Aima pertobatan. Aima hamubahon niuhur yang harus terjadi 40 hari bani goluh ni halak Ninipe. Dan itu terjadi. Sangat luar biasa. Haganupan halak Ninipe bahkan raja melakukan pertobatan. Hamubahon niuhur. Mengubah arah. Kembali kepada arah yang benar. Jana ai dosa sitong ni na yarusukon na ibata hubata. Ai do homa kehadiran ni Yesus itonga-tonga ni guluta. Yesus ingin menyelesaikan haganup konflik itonga-tonga ni guluta. Baik konflik hapor sayaon ta, hubungan ta dengan sesama, dan konflik ta secara khusus dopak naibata, marhite parlahota nama dadingkon dalam naibata. Maka, songon si Jona, naisuruh masuk hun Ninive, sonai doa ge Yesus aitin. Terang ai, Epifania say. Allah itu masuk ke bumi melalui pribadi Yesus. Dan Yesus yang terang itu membuka cakrawala iman percaya orang Ninive sehingga terjadi pertobatan. Sehingga terjadi hamubahon niuhur bani halak Ninive. Yesus yang masuk ke bumi itu memberikan terang, memberikan panondang cahaya itu mengubah, membahen mulak use jolmain yang pada hakikatnya adalah ciptaan Allah yang sangat sempurna harus kembali kepada hakikatnya sebagai ciptaan Allah. Dan bani panorang ni Yesus yang masuk ke bumi itu dunia on bani panorang ni homa dia juga akan meninggalkan bumi masuk kembali ke surga sebagai harorohani na perlubi. Tutuai do perjalanan pertobatan kehidupan ta bapenang. Age bani konteks kehidupan tasonari. Aido nehemta, aido metanoriata, aido ripenta. Kita akan berbalik kembali. Halani memang warga naguri atas duhita. Setiap orang percaya akan kembali
Anggo mardalan ia bani duniaon, ijahita inah konai bata, kita berhidup di dunia ini, terpengaruh oleh dunia ini, menjadi meninggalkan jalan Allah, maka pertobatan itu sebenarnya mengingatkan kita, kita harus kembali ke tempat kita. Aima surga halani warga naguri atas duhita. Janah aido barita malas niuhur bata bapai nang hita ganupan. Diar layak ni nei batado napaluahkon. Hanya kasih karunia Tuhan yang membebaskan kita. Pita halani hidup niuhur ni nei batado. Jana memang tongon ipake do jolma, ipake do si Jona, nalau padas kon hidup niuhur ni nei bata ai hubani Ninive. Secara logika sasitong ni, boy do nei bata langsung hubani bangsa Ninive. Tetapi nei bata mamakai jolma, nadop ipilih ni, nadop itodoh ni, nalaho padaskon, haluahon, hamubahon niuh. Sonai dua gehita. Jana aido nagabe tema GKPS. Persekutuan dan pelayanan yang berdampak. Hita aima Jona. Kita adalah persekutuan orang-orang yang percaya yang dipakai Allah. Nalaho mangidangi yang mau membawa dampak yang baik, dampak perubahan bani kehidupan sekitarta. Lang pita ibagas dirita. Agi ibagas dirita sa sitong ni maniundom masalose. Songon Jona ay. Sebenarnya ketika kita belum selesai dengan urusan diri kita, maka kita tidak akan sanggup menjadi orang yang berdampak bani halak naligan. Jona dok kosi mula kapor sayaon ni, dok kosi sadar do use ia, asebui ia, barani padaskon hatan ini batai. Maka secara khusus warga GKPS, sonai homa age, warga GKPS Padang Bulan. Persekutuan kita, pelayanan kita, orang-orang yang telah bertobat, songon si Jona ai. Itulah sebenarnya kita diutus ke dunia ini. Kita diutus ke sekitar kita untuk menghasilkan dampak, menghasilkan hamubahon niur. Songon si Jona ai membawa dampak hutonga-tonga ni bangsa Ninive gabe mubah uhur ni si dia. Ijaido fokus utamata 5 tahun ke depan. Persekutuan kita, pelayanan kita menjadi berdampak hubani halak nalikan. Haganupan ay bapai nang hita ganupan. Boy iparayak kita. Kita kerjakan hanya karena kasih karunia Tuhan yang melepaskan kita. Sonai age hubani nasiam nadopa didihon. Tentu si layak-layak ni nebata, hidup niur ni nebata don niomba itonga-tonga ni keluarga. Secara kemampuan, secara pamboto. Tapi memang ada teori bagaimana mendidik anak. Ada teori bagaimana membesarkan anak. Tapi lapi enggak songan negatif watang. Belum ada lembaga yang berani mengeluarkan sertifikat Anda sudah menjadi bapak ibu yang sukses. Lapi adungai. Karena memang selalu tetap bertumbuh, berkembang duhita tene. Sonai agi niom bahai. Berkembang terus dan zaman berkembang persoalannya berbeda. Maka orang tua itu tidak pernah tamat belajar bagaimana mendidik, membesarkan anak. Tapi na paling utama aima. Hidup nihun nene batado, nama mampuhon na siam. Pabagal-bagalhon, mengajari, membubay niombahin, ase bertumbuh menjadi pribadi yang percaya kepada Tuhan. Dan pada saatnya
dia akan menjadi pribadi yang bermanfaat, yang berdampak hutonga-tongan ni age keluarga na siam, hutonga-tongan ni Kuriaon, age hutonga-tongan ni masyarakat secara umum. Terpuji ma Tuhan. Amin, martonggo mahita. Jadi tu pasombakon uhur nami hubamu Tuhan bani hatamu, nadop manisi hanami, paingat-ingatkon hanami, bahasa maningon radu hanami Tuhan, iutus kam, isuruham, hutonga-tonga hupulan naligan, hutonga-tonga kondisi naligan nalaho padaskon hatamu, ase terjadi hamubahon niuhur, ase malua koma halat naligan, halani aido Tuhan, tujuanmu, susur hun naguri atas, ibagas Yesus Kristus, nagabi panondangai, ase malua do haganupan halak, ase ay Tuhan, hasadaw nami persekutuan, so nagi pelayanan secara khusus GKPS Padang Bulanon, berdampak hubani halak naligan, mambuban ham, membubai haganup halak naligan, asilambin manandai ham Tuhan, janah terjadi hamubaon niuhur, itong-atongah ni perguluhon ni si dia, age itong-atongan ni lingkungan nami. Terima kasih Bapa, age orang tua, na do padidihon nyombani, so nage nyombahin, ramot kon ham pasu-pasuham, marbagal, dumuhubani harosun yurbu. Terima kasih Bapa, ibagas Kristus Yesus. Amin. Hita ganupan paima ipatupu hita galanganta tangar hita malubihata ni bata nagabi onjolan bata lahom manggalang aima natarsurat bani sada kronika 20 ayat 14 aise maahu anjaha aha mabangsakin ase boy hanami margugu humbanin nyonjar ni uhursonin ay marharohan humba mudo ganup anjaha na humba ni tangan mudoin dona binire namiin bamu sonari patupu hitama galanganta. Bani bois disoraki
Riap mahita jongjong, martonggo mahita mangurus kon galangan tahubani nai bata. Ham Tuhan bata si madahanami rosi haganup goluh nami. Terima kasih ma hatoron nami hubamu, halani ipar mudubunu, iparorot, jana ipasu pasu hamdo guluh nami. Iberi hamdo homa parhion, hajor giton, si panganon, pakon sinumon, rosi na perlu bani gulu nami. Tandani terima kasih nami, yondos kon hanami do hubamu, goluh pakon humbani pasu-pasu, na bineremuin, na ipatupu hanami on gabi galangan nami. Papasi nganja pasu-pasu hama, gabi galangan namisbo ilobimu, bain hasangapon, pakon pararat ni harajaonmu i duniaon. Say tambay hama pasu-pasumu, jana say lamin paganda hama holong niatemu uben nami. Ajari hama hanami, asilam binigalangkon hanami diri nami, pakon sinadongan nami hubani harajaonmu, bain hasangaponmu, ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus si palua hanami. Amin, bamu sadokan ni dokani, awon o Yesus Tuhan kin. Hamba panami na inaguri atas sa napapasing maguranmu. Sa ero maharajonmu, sa saud maharosunirmu, inaguri tongahon songon na inaguri atas. Beriam maban nami sa derion haguluan hari-hari. Sa pamadosa nami sa panasab nami. Banidosa niya soman na mardosa dopakan nami. Ulang hanami bubayam huparlajuan. Paluham mahanami, humbani pangago. Lau manasyam, jana misir manasyam, baritahon, jana saksion nasyam maambilan nama diarin, ijape nasyam marianan. Jalo nasyam ma, pasu-pasu humbani Tuhan nai batata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan nai bata maham. Isondangkon Tuhan nai bata mabuhini hubamu. Jana maidop mauhurni mangidaham. Idop pakon Tuhan nai bata mabuhini hubamu. Jana ipasorap madameni bani tonduymu. Amen.